Ketheka mutegerero TV ambiregire nwithiritwo na ntuku nthongi bwega nontu bakona kanya kugwatana na bautwe kirinte toche weru njuma tha ithatu kurikanio na ara kunthe ombikia kwithirwo ri no ithirwo kigwatanira na mibango na toche weru TV kiro kwendeka kuthithia yake ni guscan QR code iria irikire TV yaku kagitene gaka kana kethirwo kiriungira mutandao wa www.werudigital.co.ke scan QR code iria iri TV ne yaku kagitene gaka kana kethirwo kiriungira mutandao wa www.werudigital.co.ke gutigira gutebio kiri mibango yetu kana kinyante tocheto cha Weru TV ikethirwo gukurukira onario kethirwo ri hankugwatogeni kirinte tocheto kaire onimbetagwa ntinyari kenywa tani jamwe tupanganirite tukubona arua kirinte tocheto Yareto kudhurania kirindato cia Weru urataini mutujwa Layer Premium Fortified Sifted Maize Meal na Layer Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Layer Premium, nurturing the world. Profesa Kithure Kindiki gutrimana na atongeria bakiama kia UDA bamatura ntereche rondoni akiboria batambia nkuma ya kiama giki maturene. CS Eric Mugaa kuringira ndebe thirikari Rais Ruto akiwa bakamigwata mbaru kire kithurano twetete. Peter Munya na Kathuri Murungi gucokaniria miario ya gisiasa mamburene njaraja gukinyikinya ni Daktari Fred Matiang'i. Narua tugakuretera gichunche kebithatu kia rugono ro mwanya ro gukira ko wini Meru. Mwananirio mathithio tukubwana arwa ni Purity Richard tukianjiria ntito chetu muruiri gitikio Rais na tigiti ya kiama kia Jubilee Daktari Fred Matiang'i na akinyite Meru nterecha kithaene kiri mambura ja mathiko wa kiari Matiang'i nonekete kumenerio tongere burebure okagitene gaka agitarire matu ya titite bwega nthigurune kiorota thirikari kinyani mawagage kiri michemano ya gisiasa ni aria kere mambure ni oja mutongero wa PNU Peter Munya ugite kinyasha yete kuritangu gini Rais kwa iria Kenya ate ni gutungatira aje na Senator Kathuri hagitetera thirikari augite shane kuritangugi inde kuri na tuthina tunini akiongera tugatuterwa akigera mugwi kiri Munya na kumwera abatere gutwa gitigi kinene na kumaruka kiri siasa cha county Munya no agichokia mugwi akimwera atitikiria gutarirwa gitikire akarungama mutugikare na report ije. Siasa ni kujiri mathiko nenterecha kithaene abogeta wesiara siasa kathumba bakiaria bonene kwithukira thirikari Rais William Ruto na munini wawe Kithure Kindiki bakiuga kari ni banogine thirikari u indi seneta wa Meru Kathuri Murungi na gerete kumitetera. Hata ukiona watu wamenyamaza hapa wanajua mwenye watachagua rais, wanajua tu mwenye watachagua ndiye hawajui, kwa sababu nyinyi Matiang'i, Kashagwa, Sifuna tunangojea mtupange mtuambie mwenye tutapigia. Iko shinda na tunahitaji mtu wa kufix hiyo shinda, si ndio? Tunadanganywa tu hapana, pigeni hapa kwa sababu huyu ako na mtoto yetu anaitwa Kindiki, tupigie yeye. Mimi nauliza nyinyi, msichana wako akiolewa na mtu ambaye alikuja kwako amevaa ngozi ya kondoo, baadaye ugundue ni fisi yako pale ndani, utakusema hapana, tusupport huyu fisi kwa sababu ako na msichana yetu? Si tunaendea mtoto yetu? Tusiambiwe ati tupigie fisi kura kwa sababu ako na kijana yetu. Kijana yetu arundi pande hii, tuadhibu fisi pande ile nyingine. Ni kweli tulikuwa kwa serikali, kulikuwa na linda mama ambao mmemaliza. Wamama hapati matibabu. We sorted out the education system ambao mmemaliza. There was no madness like you see here. Unajua, I was Minister of Security. For an independent country to see the things we saw in Homa Bay last weekend and what we are seeing in our towns is unbelievable. Thirikari rio narua irazime tuthithirie mantu jarea ibati tuthithiria narua no to checking book aina Matiang'i aina Munya checking book aina Kachagwa
checkbook yuko tu na Kasongo, huyo ndiye ana checkbook. I'm very right. Mantune jegie shapita munyari ugeriri tangu TV nyake inde seneta Murungi na miteterete kiuga negwita ngugi na kiuga baraba komegwethia ne thirikari cha matura. The only place where we see as if it is working is on TV when they are discussing it. Simuliona wakidiscuss wakisema inafanya. Sasa nyinyi mko hapa inafanya kazi kweli? I agree with you. Mimi nakubaliana na ninyi, kuna issues kwa SHA 100% na lazima irekebishwe. Mimi sijasema hakuna SHA na haifanyi. Kumbe ndawa dispensaries yote ya Kenya inapaswa iwekwe na county governors. So ukienda hospitali ya serikali level 1 to level 5 upate aina ndawa, ujue si SHA mbaya, ni hiyo hospitali haijawekwa ndawa na yule anahusika kuweka ndawa. Mathiko neja munini wa mutongiri wa kiama kia Jubilee Fred Matiang'i nore kuna wa kiama kia PNU bakiuga bia mabibio bierene bietekaneretie kurita ngugi amwe. Matiang'i agitumiria werone kiama kia Jubilee kiri gwata mbaru Peter Munya kurwira giti kiongabana Meru kiri kithurano twitite akionania gutiga JR Marete Mataene uria withire dare Murweri gite kiongabana Meru na kiama kia Jubilee inde gite kia gavana na kio kinoti onto Marete 2027 na ugita atia tega tukauga tukachokio te incoming kinoti onto Marete tema ingia. Nataka kuingia na PNU na chama hii ya Jubilee, tumeshikana. Jubilee na PNU ni partner parties. Sisi kama PNU tumesema daktari ndio candidate wetu. Kwa hivyo mkiona nikiwa hapa nikisema sisi tuko na Peter Munya, msifikiri eti mambo mimi nimejibebea. Neki yetu ilikubaliana twende namna hiyo, tu support huyo candidate na tutakubaliana wale ndugu zetu wengine. There is always room for negotiation and discussion. Muthiene seneta Murungi netete Peter Munya kwebera siasa cha ntora na gwitekere siasa cha thirikari nene. Unto Munya akanukitia kiuga ni Meru bamwitireja rombegete kiongabana wa Meru. Vile nilikuwa nimekutarajia zamani ni vile ungekuwa wewe ndiye mtu yetu yule tunashikilia kung'ang'ana na kiti ya national, hata rais. Wewe unafaa kuwa rais anytime. You are a president material. Lakini waandure tikran kwiri kuromba. Doko na wendo mpaka mauta vwe. Wewe ngwanu kuwa Meru kinya dawa itekuo machibitari. Ibuo ntuchai tikuritangwe. Ende atukareka Meru ithire kenda tung'ang'anira na ayuru twinde. Ke reporterande to Shawero Juma ria kwari etwa ni Mutuge Kare. Munini wa Rais Professor Kithure Kindiki na atimene na atongere baitu bya kuringira kura bakama kia UDA kuma kaunti ya Tharaka Nithi nja kwa Wirondoni akiaria Kindiki na akathite kiama kia UDA akiuga ni kiama gionka kikiria kiri na demokrasia ire tumikite kuthura atongere ba matora no riti atongere bo na nde gukinya nkume njega matora ne kenda kwa kiama gikenya. Makena Babu na ripoti eja. Munini wa Rais Professor Kithure Kindiki ni atirimanite na atongoria ba UDA maturani kumage polling centers aria Kindiki augite kiama kia UDA nikio kiama Kenya kina atongoria maturani ba kiama na baria bathuritwe na mutaratara uria ukuendekana. Chama chetu cha UDA ndio chama pekee katika taifa la Kenya ambacho kimepata viongozi mashinani kwa level ya polling center, mahali ya kituo ya kupiga kura, ambao wamechaguliwa kidemokrasia na wananchi wengine. Hakuna chama kingine ambacho kiko na nguvu ya maofisa ama viongozi wa kuchaguliwa kwa kura katika mashinani isipokuwa UDA. Kindiki na ugete niwe munini wa rais na gute mtomba kumuruta geteni gikia kethwa gitetera. Unapewa kazi kubwa alafu unafukuzwa kama mjinga. Niseme. Mimi
fireman. Saa hii kwa mapenzi ya Mungu, mimi ni naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya. Unafikiri kuna mtu anaweza kunitoa kwa kiti? Ati mimi nifukuzwe kama mjinga? Ati Kenya nzima ikusanyike na inifukuze kwa kiti mimi nikiwa hapa? It's not possible. Haiwezekani. Mimi nitajitetea. Mimi siwezi fukuzwa. Mimi nitajitetea, my friend. Ni aria ugite Gachagua ati na agenda yaene kuthiuruka akiugaga one time na gwetana marietwa. Ati unaita mtu nickname. Ati rais wanamuita Kasongo, deputy president wanamuita Sabrani. Sasa wewe mtu kubavu, mtu mzima, yaani kuita mtu nickname ni kitu kubwa? Sio? Ni mambo ya watoto. Si tulikuwa watoto shuleni, tulikuwa tunaitana ma nickname. Kumbe kuna watu wazima bado wako na utoto, wanakuja kuongea mambo ya ma nickname huku juu. Sisi ni watu wazima bwana. Sisi ni wazazi bwana. Ni augite nkinya baria bagwetana marieto bakambiriria siasa jabure antu beba umbe kwibo baketho bakiura nonto nkinya ona sura batina jio. Mimi naangalia watu wengine, ati mtu ananiita Soprano, ukimwangalia ana mbele wala nyuma. Ni mtu bure, ana chochote, ana idea, hawezi kukuambia vile atafanya hii dunia yetu isonge mbele. Sasa tukiongea mambo ya vile mtu ameumbwa, watu wengine wanaweza si wataingia kwa choo. Hao watu wanaongea, ukiwaangalia wako aje? Havuna kuja kulalamika hapa sijui nini. Wacha bwana, we don't want to come to your level. Hatutaki kuingia level yako kuongea mambo ya ujinga. Vile umeumbwa na Mungu, wewe tunatafuta nini iko kwa akili yako na vile unaweza saidia taifa la Kenya lisonge mbele. Wezi kosa kila kitu. Sera hakuna, sura hakuna. Ai. Na mwenye anatukana sisi tuko na yote. Kindi kine agwetete mwe ya mirandi ira thirikari ruthite. Enda na muuze sera ya chama chetu kwa wananchi. Hawajui tunajenga masoko, hawajui tumeandika walimu 1,100, hawajui tumepeana pesa ya nyota, hawajui tumepunguza bei ya fertilizer, hawajui tumeongeza idadi ya Wakenya ambao wako na bima ya afya kutoka milioni 8 mpaka milioni 32. Hawajui ya kwamba tumejenga madarasa 23,000. Hawajui ya kwamba tumeongeza wanafunzi wetu wa Technical Training Institute kutoka 297 mpaka 718. Hawajui stima tunaendelea kuweka. Hawajui. Endeni uambie. Nikiripotera Waru TV kuma Tharaka, Mbita Makena Uambabu. Kagiteno ka minista wa roje thirikari-ini ya Kenya no engineer Eric Mugana atirimene na arua na kariba ishigo mwanya kaunti-ini Meru kire kujukia mwani jao kire mantu jage roje Mugana ajukite kanya ka kuringira ndebe thirikari ya Kenya Kwanza agitariria umbani bwayo kire kuritira Kenya ngugi honde ugiteno mwanka na Mount Kenya West itikire kugwata mbaru munini wa Rais Professor Kithure Kindiki kagitene kaka Mugaki wa Rais Ruto ni tutam nuntwau ne obakari tambe cha Mirandi Kadhumba irio ya roje mutuikare na ripoti je. Akiaria ntere cha Murunguru na mbunge wa South Imenti Daktari Shadrack Mweti na ugite weno wetite na mbere kuritira kariba South Imenti ngugi kuringana na manifesto yawe na akiuga no wetite na mbere kuingia mawira na Mirandi ya weti na mbere jarekire kariba gishigo mbunge giki. Niliomba kura mukanipatia na nikasema itafanya kazi. Saa hii ile kitu inipeleka parliament ya kwanza ilikuwa hii barabara yenu kutoka Kionyo, Kanyakine, Kithino mpaka Mitunguu inawekwa lami. Ile ingine ya kutoka Moroga kwenda Mara, Kithino
naye vile vile kuna contractor ingine ako huko. Nilianza kujenga classes ile ya grade 9. Nimemalizana nazo, saa hii nafanya innovation. Na niko na shule 180, 3 sub-counties. Saa hii Igandene, Katakene na mingi sinaendelea South Imenti yote. Vile vile tunajenga huduma center Nkubu, nimeileta na inaendelea. Nkoroki mujumbe mwiti na ugite mirandi ejarerita kirithirikara Rais William Ruto na igekine mubunge wa Koroto Andorothi Muthoni na waziri wa Roger Kimugani betete akari gwita na mbere kwika na kugwatira thirikari ukinya kire kithurano twitete. Mimi nikirudi nitaenda kwa Daktari Samoei William Ruto na nimeambia watu wa Bogeta West, watu wa Murungurune, si ni kweli? Watu wa Kaure, watu wa Nkothi, watu wa Murangoni wamenituma, wanataka pesa ya maji na wanasema wewe ndio peke yake rais wa nchi yake ya Kenya. Nyinyi umenituma? Nyinyi umetuma nini? Mnasimama na yeye 2027? Mnasema Dr. Samoei William Ruto ni 2 term. Wacha nione 2 term ya Dr. Samoei William Ruto. Mnasema Professor Kithure Kindiki ni long term. Mnasema ni long term. Lakini dhine Meru iko wathukana. Ndugu zetu wakubwa ambao wako na maono wanaanza kutuvuta kushoto. Ndugu wengine wakubwa sijui kama hawana maono wanaanza kutuvuta kulia. Teka abatu wena Kindiki wetu antu betu. Oranda uwa mbuka cabinet ya mbibwa. Ngeto swambe sai ambetika. Nyinyi 2027 mtaamua. Ukona bila mukwandare kakoronge bwaterete amuretera binge. Ukona roje koronge bwaterete tutashikiria Kithure Kindiki, tutashikiria William Samoei Ruto kenda CS yojo atora matuko jama inge getene keu kia roje. Hii project napatiwa na serikali ya William Ruto na deputy yake Kindiki. Hakuna mahali ingine nitaenda nipate hizo vitu. Nindiye kukaa huko. Ipo kwenda barabara hizi mnataka barabara isifanywe. Sasa kama mnataka ifanywe, si lazima niombe pesa. Na wale wanataka nifanye hizo project wainua mkono, wale wanataka project ifanywe. Kwa hivyo tunasema tupatie Ruto ngapi? 2 term. Niongezee 2 term kama mnataka maendeleo. Kiripotera ndeto cia Weru Juma riakwa riitwa ni Mutugi Kare. Wega sana mutegerete na mbere kurumira nteto cietu twachokera ni diunga ya mutongeri wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua oro kinyete nja kwa mutu tiginjwa na ngeno kona aria nogokirwe na nkuruki kwithirwa kiuria uchunko ni bwandene kuthithwa kuthingatira giku kiawe kia mutino jwa ndege ni nyume kagitakate kuraja okebebe mutambo. Itarira kajira gaku karia wikumaeria nibwo gitumi muno kiria rito kuthura mathomo jara jetanagia na wendi bwa nkoro ciao na mibango ya matukone jarujo. Mutamani yo kayothire utwita kembeche tina baita ciambi no uteko chenjia mutwaja gairo bitego tutethia neke hai tokurega ng'ombe ciako iciraragire ngoko ciako itekorekia ngurachagona guchenga iguchenga aremi itwigetwa matata jenu na ikio tuburetere mutaramu irio bia ndethia. Aha mugeni aremi betu nukumenya mtu taumagaruka augane nyina kio wize kuruga but with a nice choice mkombozi fins itwigetwe kirero kienu na nikio tweza kubonokia irio bietu bithithetwo na teknolojia ya kinande na itogotigira bire na quality na standard. Nice Choice Fits ni irio bia ndethia kumba kambuni ya Nice Mwea. Twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soy and Winner, Pig Finisher,
chick mash, layers mash, kienyeji mash na binge bibinge. Irio bieto bithondeki note abo kinande na standard ya iguru nikenda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bobogo wa mwire nikenda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bieto bire agrovet karandukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe nontutu county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! Meru bui tayari kumatoka? The Meru University Mount Kenya Run ni chokerete na murumo jo munene na irina mworoto. Jo umatoke ni untubwa kithomo. Matoka tukiria utuiria bwa murimo jo nyimba. Matoka ni untubwa kumenyera riera ni untu oikinyerere onthe okujukia nilitethagiria gukiri oturo. Thura rwiro rwaku irethero kilomita 14, kilomita 8 kana kinya kilomita 3 na wathiria rwiro kagea mpwicha kuhana. Kuri na mwago nkabo jubanganitwe ja Park and Chill, Rwimbo, Biakurea, Untwire na Jangi Nkuruki. Ni Jumamosi ya tariki 5 cha mwezi wa Septemba area Marimba campus kwa mbiri ya themo cha Rukiri. Kenda guchiandikithia ringa thimukiri 0740756903 kana uriongera mutandao wetu ni www.mus.ac.ke. Nkuruki no scan QR code. The Meru University Mount Kenya Run for education, cancer research and conservation. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twist of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Wengi nkara yusiondhe iji na singo kusia mwarijo mwake bahatu igusenga na kuoreka buikonora na mbesa mukone ija tukonu orimi kinya ngombe reruteria rita 35 iri ari urondira ngombe mwe munyanyokwa tuite maguru nkuniene hai no tuitera maguru nkuniene nukone iji itena kinya nkorokie mwarijo mwe na ikendwa na arua na mwarijo mwake tega nkara tega ngukuitu ethoga tueri tega isui tega pera itupato sanure we tuchanure nitobu wende igukura kirurimi na mbecha itonye mubukone jwaku tumira Joymax Feeds kirengoko ng'ombe ngurwe na ndethia ingi chonde. Joymax Feeds kuma kwa Kavagara, chaguo la mifugo. The holidays aren't about switching off. They're about switching on. It's time to activate holiday mode. Let's do it. That is beyond special! Oh, wow!
is your time. Holiday mode activated. What a rush. Get connected to DSTV and choose from a world of amazing kids entertainment this holiday. Straight from our fertile Kenyan farms, where maize and wheat are grown with precision. Before a single grain is milled, it must earn its place. In our modern digital labs, only the best pass. Carefully milled, expertly packaged, and delivered with precision. Raha Premium is a super brand recognized for its superior quality. From Joy Millers Limited, producers of Raha Premium Kavagara, straight to your family table. Muchokeria nkatho cha mwanya mutegeri ni ntubagweta na mbere kurumira nteto cietu tugicokera mutongeri wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua na akinyite nja kwa ngina wa uria wari mubunge wa Emuru Adikir Mututigi Joanna Ng'eno County ne Narok wiki antumiri yawe kuboreria mieri 5 nyuma ya mubunge ojo ukumba kwithura gikwira mutino ne Joandege Gachagua kwandamene na atongera bangi barutere ruregani na thirikari. Joanna Ng'eno alikuwa rafiki wangu kabisa. Pia mama ako na maswali, anasema Rigiji nisaidie, ningetaka kujua nini iliua mtoto wangu. Mutongeri wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua na akinyete Emuru Adikir gotea Mututigi Joanna Ng'eno araugete akinyete kinyanyume ya thirikari kwenda kuomurigiria gwikinya ntere iji. Mimi ni Mkenya, katiba ya Kenya inakubalia kiongozi wowote kutembea katika Jamhuri ya Kenya. Emuru Adikir ni Kenya. Hapa hapana Uganda, hapa hapana Tanzania. Rigiji ni Mkenya, Emuru Adikir ni Kenya. Kwani Rigiji akifika Emuru Adikir ameua mtu? Kwani kuna mtu ametukana? Mbona mnazuia kufika kuongea na mamake Joanna Ng'eno? Ndio amueleze yale ambaye anajua. Unajua yu Murkomen ndiye alikuwa anazuia mimi kufika hapa. Na chokete ugana jukete kanya kwaranirie na ngina muchiari wa Joanna Ng'eno uria kwathira nethiretwo akithangi kana guteja nerwo bunene. Tangu isemekane nitafika hapa, mama amesumbuliwa sana. Alikuwa anaambiwa aende Nairobi ndio nisimkute hapa. Huyu mama akasema ataningoja. Kwa sababu tangu Joanna Ng'eno azikwe hakuna mtu amerudi hapa. Wameanza kumtafuta, saa ile wamesikia Rigiji anakuja. Amekuwa hapa anahangaika. Tunapoongea mtoto wake ako hospitali Eldoret. Amefungiwa huko, ako na bili ya 1.8 million. Hakuna mtu ya serikali amemsaidia. William Ruto walimwahidi huyu mama hatapata shida, hawajamsaidia. Wale walifika hapa na mandege na masuti kali kali, hakuna mtu amesaidia huyu mama. Si ndio? Hivyo Nkurukia kinyiria no mwanka uchonkoni bwegoro kuthithwe gurure gikukia Ng'eno akinyire jotari mutino ja kawaida. Na sisi tunasema kifo ya Ng'eno hawezi chunguzwa na DCI. Hawezi chunguzwa na Murkomen. Hawa watu akina Murkomen they are also suspects kwa hii maneno. Na kwa hivyo hawezi simamia uchunguzi. Tunataka kumwambia William Ruto kama uko clean kwa hii maneno, ualike Scotland Yard ya United Kingdom ama FBI kutoka Amerikani wakuje wafanye uchunguzi kamili, tujue hiyo mafuta ilitoka Lodwar, ilitumwa na nani, nani alipiga simu huyo driver alikuja na hiyo mafuta ya ndege aachiliwe. Kwa nini watu ya Kenya Airports Authority wale walikuwa wanasimamia wakati huo walifutwa kazi? Hii CCTV ya hiyo saa moja hiyo ndege ilikaa hapo, tungetaka itolewe. Kwa hivyo iko maswali chungu nzima. Muthiene Gachagua na arungamire ntere cia mugondo gicigonio kiu kia Emuru Adikir na aria otaka withire ajite gisiasa thirikari ya Kenya Kwanza.
Ikundi gya gisiasa na rĩtwa The Meru We Want nĩ gĩkathĩte gavana Mũtũma kĩraba kuga nĩ gũkuhĩrĩria Meru mirandi ya gwĩti na mbere akĩamaba gĩkundi gĩkĩ bakĩare baugĩte rungu rwa Mũtũma Tũithinke nĩ bonekete gwĩti na mbere na Meru kũgunĩka bo kadha nĩ araberĩte rũterũregani na thirikari ĩngĩ arũtĩkagĩria kwaraganio kiribura bo kũjĩrwo Meru kagĩtene gaka tora mũthuri Mũriũki agũtwĩra. Kundi kia Mboembe thegera komunikata The Meru We Want na ndini bashumirĩtie na kuga atĩ bakũgwata mbaru gavana wa Meru no Mũtũma Tũithinkia nĩ kĩraba kũndeta na mbere na ũtongoria bwawe bagũtigĩra atĩ wĩti na mbere bũkuonekana ndene kaunti ya Meru. For the very first time igita rĩa Kawĩra Mwangaza Ward Development Fund nĩ arĩ kũthirwa, lakini kuma Mũtũma gũcoka Ward Development Fund nĩ choketwo. For instance, budget ĩrĩa ĩrathoma last week, this financial year ward sion the 45 cia Meru o ward kona mbesa igokonia 18 million shillings cia maendeleo. Number 2, kere ward sion the ndene Meru ikongereka 18 million ikongereka milioni 3 cia bursaries. Na anto beto bursaries hii sirari kwebera lakini Mũtũma na raichokerie. Every ward ikethera ina mbesa igokinya 21 million shillings cia kuthithia maendeleo na cia bursary. Bagita ngoge na mbechira cha ward fund uria chikonenka no igitira Kawĩra tutomago tukiona ngoge no nto ward fund area Kawĩra aria kwethia ya kuringa PR, lakini daiji gavana wetu na interest MCAs no nto MCA baba atari ni anto ave interest na ward fund na ndo kuma nto ethinkia kuja itone teini bakyo platform regime ere rale nyuma mama aletha ale MC akethera ale muini ote protocol ra thinga tawa thai to kona MC betho bakona gya kuruma through thirikari nento ethinkia. Twina governor ukwirwo ntu akathikira, twina deputy governor ukwirwo ntu akathikira bageta kurobe kuma ke national government kana kuma kire World Bank, KISIP kana entities chionde system ira chionde chiena mbecha. Kundi gĩkĩ kĩmerire mũno atongire baraba kũrega na thirikari Mũtũma na Ruto bakebora tebo bwega kurega na mirandi yonde irajete ndene kaunti ya Meru. Twina batu anti opposition ngoge yawe iri nene igopinga kira thirikari ikuthithia na thirikari nya kithithia bageta step ingi ya gupinga value gintu kiria azin otiro bakwaga gintu kya gupinga gikonie thirikari tukera gavana atirena national government no twina wagwita into kuma kiruto nendere na motisha yojo na kirinkutania miario ira cionekene muno katika metheka na Mũtũma Mboembe baba bakiuga ujo mantu ja kurenkanira mpempe riria mithikari nturi uga wari minister wa agriculture thaiyo bati kwethero etona ya sustainable development projects ire othithirie mantu ja kurenkanira mpempe na that is not maendeleo jare au. So we are not as foolish as we look. Itome yegitarire turendo mtura wonde ukurunga manezi atwire development projects ire athithia rire ario kana rire ari gigitikire agwatirite. Mũthuri Mũriũki mweri Juma mũtiriro kangangi. Atongeria ba corona karibia Gembe South nibonanite Mũthuro John kiraba kuga ni mamura ja maromba kugarua na gutweka muchemano ja gisiasa bakiaria baugite babanganite maromba kenda kureta amwe antu kumantere mwanya indi siasa ba murengo jumwe bajuke kanya kau na kwambiriria kuringa siasa chire chethero ikioneka kumeneria gavana Tũithinkia na siasa bangi bathirikari baugite kijamii arire aritroni mithikali nturita bakenerie kinyani nina nagire gavana Mũtũma gitio Dennis Mugendi na ripoti ja na ya koro heshima okiakwethera ainya gavana akethera ainyete akoro beto atongeria baikundi mwanya ndeni ya Gembe South wamwe na kariba antobochio basumirite na Mũthuro jo munene nyuma ya muririo gavana methekari nturi neje musemani nejo gikundi kimwe kuga kainya gavana Mũtũma Tũithinkia gavana kariba bakuga na batethete bonene batemung'anania na nturi utebu abatethia ari utongerie ne manto yara yara anto bocio batu tutere kundi na kera na tote gushikana ne kundi kera batu twe wa mama bagiteretu anto bocio kiaga iwondi bara tote komiko baumite kuthukia gavana wetu na kinyarira to kuiba kuthukia gavana wetu yari ntore akuga kya kuinyangira Mũtũma wetu kwetu itokuwa tukirira muno twe wa mama anto amengira Mũtũma thithetie tutete kiria ya kurumo muntu warete ne kya obunge Gembe South no tebu etheria anto Gembe South batwe itwethiritwe tumurombete kinya stima ndene yetura ri
lakini tugato amwetera musemania atuthikire tutena weru ka turumire tutare barabara ina lami tomweta kenda twegera lami riu eiteru ari mubunge na tumuthurete akura cietu tumwete ngui aturumire atura twete thika tukunje lami twe tutandike turene ri gutuma ekwambire guthia ta mantu amira mithika na aromera na endia ki Scott kou mithika nikakwenda muntu wembe endelele okwa kabisa na itomwira katwesimiane no igikundi bakwira kariba siebukani na kio na bongi na bukinya mpempe iwi kweja notisi uma te mutongeria we awa atoretie kundi kiawe anto bau bonda batoretie kundi birana rieto ari we tora roi tukimenya muntu weta wa roi na uthuranetie ekuru na basuna mbesa oyo no batuma no deal ya thai imwe ekuru roi nde yakwira ekuru kinya ba central na north bakaso na bakaijwa kwa ubejero bayire gembe south na batu akaribe gembe south tutaisie no ntoke akolethi babe nyume kwa ni atongere nkolokie 30 baikundi lakini ote kundi nyake moke amenya mantu yara twarombi kiani kira tore antori tweri maromba yatimanite kuo na barethia maromba ende oro ikwejere muntu jo wetwa lentore na timu eke era bokemenya ende bokendi orikithathi bwenu na mpempe otekento ya mpempe katote andami yake wenge kwa wende siekere ninya turungame na mutuma wetu aturetere into bibinge Mugendi Weru Njuma Gembe South County ya Meru. Miaka ya ukabiri Meru etwire ikwandwe giati ya Meru batije kuina na kinyabari na ndwimbo cia iteta kuraja indi na ndirugono ruru ironekete kugaruka ore tugweta aini producers na kinya Meru bongo bakioneka kwa mukira na kwambararia ndwimbo cia bonene na ndwimbo cia mu Meru ni kwigikana tumemene TV ni mitandao na kinya biathone mwanya Meru bariuga ate gurure ndwimbo iji na kuri na kanyamuru imbone aini bore bena uge bureko mwandiki wetu Antito Edwin Gatobu alina gichunje giki kia bithatu na kia muthia kia rugono ruro mwanya gukira kwa wini Meru. Wendo bwakumbe bibwe na morio ija oke ngagukaria na megwenu ntoni ngentiza njoke Imarwimbo Romeru irumete rugendo rurajama nwende gukura kwa arui gukwija na bioria bibieru abiatri aine bano baitaneria ngugia mwana gwaka na bare bongo kenda bokira bare amwe vyama vya MCSK Prisk Camp Skiza vyama biu binge bionthe ndaweta na bira ntaweta ibi atonyerwe i corruption ite kweleka nonto womba kuria ku for 5 years for 2 years na uti count uti umba kutara betira wonete ku i coins akiri bamwe baini thina ti kugita rwembo akinde kinya kwithirwo kwina mitiratara miega ereka baguna jabo challenges irio biashara nonto ni nyinge Gatobu biashara irio ntiko airia biashara irio nonto mtu endagia simiti na mtu endagia maiga na muthanga bonde abetana iria na bakera na maguri sasa nonto ibo batumika gwaka nyomba asani betu nabo ngabaromba tu na giteo gike nene tugwatanireni iboronere mantu jara jakarikire Nairobi tariki 8 mweri wa 8 Jumamosi irathirire kama nonto itomwari na kiatho getu ine cietu paretete asani baba inge sana Bameru yonde auga asani baba ibeje batumbuize rwari rwa ngwatanire ti urai kwaririo kirinte tone ciege ni wini Meru nibuga baraba komba gwitango gamwe na bareo baitango gamwe na baraba tiomba gwitango gamwe na bareo we agree to disagree kwiro nyabo agwatanira yomba kwithirete itiku rira bwina ngugiche gwita mwe ona neni that time work together lakini tebo gwatanira tebotinda bukururenie na ini na tutige kurwa na tukamenana antu mutu bochwa wetho gitu tamu sawa wetho kwa tamu sawa wetho kino tamu sawa ini nabo bangu spelo bagwatanire bethire bene kundi kiao nabo gya kuthiuruka ora ini ba secular bakuthiuruka nonto thaingi ibo tukira menya tucindete once muntu kama no ale gombeta kiathone kiao no ndonde gwita no tuna kumenya muntu mutumirinya na mwita atija gatuge kinyataka kugwatanira mono kwina bata ake bata aigwitaniria ngugia mono ende mpathu ici ciao ikaoneka kinya kuongereka mitandao ne ini bakiumanira mono ku na ndithanga mono no nireta kwa Lynn Kendi nkeza kurega kulinga kerere online. Let me tell you, our industry will die.
bloggers betu rimwe nyawaga ingo gembi bakurita Meru nonto you have to be busy talking about our industry, talking about other artists. Inya rwembo roine inya thisi ngwelo rainete twa opinion yako uga rwembo rothoki nyakuga kirothoki antu bageta bakagya saikia gwitotega irwembo rwekuru singwela rainire rothoki anto chabasani kwethera bena beef I think ipatia growth tugote publicity mbeke msanii bora ni kuchangia the industry growth nande sometimes when a beef chao my but I beef I don't know we chao maana kuicha kubanga sana ni hivyo wacha watu wavurugane mafans wanapenda hivyo so wenye wanavurugane unajua kuna watu wanapenda kuvurugana barana bomuntu agubu ateomba inyawe akaondokea ukura ko ini Meru guti kwendeka kumani akikiriwe-ini yake ende kuma kinyakiri mashabiki na gwati mbarubangi baraba tokira no bantu beto bathire ruritho MPs beto bathire biatho ukare amuni bwega aunje bakamenya ba promote aini bonthe politicians bakamenya keke wana talent ira cia mithira ba me promote then na tutuingwa turi aini na barabange twa promote na tukendana amuna bukinyo onto bakwinyerya rwembo ruru agaigo kwarirwa kenda rumba kuthero gitikirwe na njira njega na kinyan manto ja kwina rwembo cha life na gutumira mitambo ya kiriu ya igikiarirwa AI erina better than some artists but now when that originality of your vocal asani baringe tizi mono onto mpati kuinorea ndana nkero mic tha inkaina eja akuwena ni twine tondane baby kweja akuwena gwenkwera gyora nkwendete athikira betu mbucokere nkatho muno kiri aini betu mbwinyerio kairi jukia ngugeku ya wini za biashara yaku na winyerie mono kuona imbio athikiria bakwenda wamenye imbio bakwenda banenkere rwimbo ru papa tiro mwe mwaka kumaria rwimbo ro Meru rwakuaga jamwana munyi mongatha ici rwina inya na rugetirikirika rugonoro wini Meru no rugeta na mbere kwandikika na kugia nkanyore meake gwita Antonia Ntocheweru TV ni Edwin Gatobu. Pega sana Edwin Gatobu ntuba ripoti windonge. Mabunge wa mwekuru Tharaka-Nithi Susan Ngugi Mwindu ariuga kinya kiama gia TSCP kiri rungu rwa thirikari ngwataniro ya kugwata mbaru Rais Ruto na kithure kindiki kuthurwa tami jire kinya bo bakanenkanira mendekithia jao taure pe mabingi bikogeta kiarari Kaireni Mariani kagitaka kutetheire gikundi gia Kaireni gwitethia na Yema Mwindu nareganite na mantu jazoni na akiuga mtu onde na batere kunenkerwa kanya kuromba gite kura kumbe akwenda Mubunge wa Ikuru kaunti ya Tharaka-Nithi twa Susan Ngugi Mwindu akiarĩria ntereche kariano igwandi ya magumoni ichukagamba ng'ombe augite wena kurutanira bonene gutigira na gutethia kinya twana twari na njira ya uturumurana na antu baba kubanga kubatana nontonto bobo no abukuthina mbere ntere imwe cha Tharaka-Nithi ntokoma guko Tharaka-Nithi bagutana twana twari riu tukamenya tende tukamenya ginwa nkatha na kwenda gutana nkatha ingare mbere ya mbeyuki nkatha emurute environment ni ndo kwenda tana nkatha twambe tukaithe nkatha twambe tupambare nawe nkatha rese ndo tiomba kwethera mwana ri danger na kwenda gutana na ntoba Kariani na akabondi bekirira kaba kwenda kumutana tumutiga Kariani no tumujokire no itawa ku rescue tumurute Kariani twambe tondiru na ntoba kwenda gutana kana ka Kariani twambe tuswera tukumuiga kwa chundrenzo kana bantu wange mwanga tupambare no ikuwe itawa ku rescue ogwa kiuga antu ibatige kuringa siasa ende ibarute nguira mtu athurirwe kuthina mbere na kumirta no twigitera siasa riti akinya na ikitara siasa ya kinya muntu akarugama na kuonaniria Ngugi irarutire antu kuna wakati wa kuomba kura na wakati wa kufanya kazi ino tidhasia kutinda rudete manini metawambi maspika wekete maspika kyo koromba gite ni kufanya kazi kenda ntuwera nkarugama Kariani mboro no ketherwa ntaro tha bonge ndathethirie nani hapo sasa lazima iende public ndio ngati yake dongo nikauga bonda rodire ndakinya ke tawambi ke Muriuki na kitogoto hakuna mali za kuza kidogo kana tibu unokambu anga bwera terere ona Yesu Kristo atare ke gwirira rutokundigura kyo to mitwe na pastor
ona mheshimiwa nkabanga ya muge bantu wega kare kiri cionde hata mlimuona huku ya muge bantu wega lakini mimi najaribu nkugere bongomba Mononkoro kia kiuga agwe kira kimuthuretie ebonene tharakanithi ni ana amono banasari kwithira ithomo obiobite kuruthika abwega no tukinya arimo bataro andikwa na ende kira sikimo kirithiro kina mwarimu omwe kina ana abaingi ajire kumenya twana tumabukoni tobojwe are bagere na twana batwere kariani batiga bathi gwachuka na batienda kumenya bamwe bathire Nairobi kana kojo were mwekoro toyore agakara gukira amenya bura mwana kuthi cukuru ena data ilu yento kenge tukatiwe twareithiria iratio ya mwarimu wa nasari na twana turakuthomithia tutikwenda mwarimu no omwe wa nasari akuruke twana 20 kirasini kumakaria ni chiko Ng'ombe Petan Class Chabare. Mbunge wa Gĩcigo kia Gembe North Julius Teitumo augĩte thirikari ya thaiji niunĩte rekondi ya kwandĩka arimũ ũntũ bũtaroneka kĩrĩ thirikari ciao. Kabere Teitumo akiuga kinya thirikari nĩthikĩrĩte kĩrĩro kĩa arimũ kwaga gwĩtithĩrwo nkathe ũntũ bethirĩte bakĩthangĩkĩra kĩrĩa arĩ nterechelare ndene skuru ya arĩ antu nene. Mbunge ũcio augĩte ageta na mbere kũthangĩkĩra rwangi rwa kĩthomo kenda kũrũkĩria kinya nkũrũki. Edwin Gatobo na ripoti ize. Nĩ kĩrĩ mũcemanio jwa mwanya na arimũ ba kuma ntere mwanya cia gĩcigo kia Gembe North kũrĩa mũbunge waku Julius Teitumo batirimithanĩtie barĩria mantu kathomba jareba ikinyĩtie kĩrĩ rwang'iro gĩkithomo gĩcigo-inĩ gĩkĩ monkera au kĩathana kĩ kũthithĩkĩrĩte cukuru na yarĩ antu nene sinye cukuru ntere chelare bombera na bedelete na kinyani menyora bwete dada antu bakuruta testimonies bakwaria na ora kamure wire na aru akinyankanira au ndaibwe ngwiretwe na ngaibwe ndithikete tukumba otethanie itukumba kwa mantu promotions na mantu ya yangi in generation yere ko yaritani ne kwenda kolelwa rithorenke tutakwenda koyoria mariabu no ntova stress cia mose na stress cia cukuru twe na tafadhali mwarimu nethero are brothers keeper solidarity hakuna kuwa coerced kuringa ntu transfers for punitive purpose kana mantu yange yale yatibui kiri arimo kila kitu inafanywa moderately na arimo paina interest kenda kwithura kwina kuwirwa guku mubunge Teitumo akigwetana gwikumiria moja mantu jaria agitite kiri rwang'iro rwa gĩkithomo na kinya nguruki kumira cindani baba ke siasa akiuga gitare ono kabaritirie mawiti na mbere kuna cio siasa cia kumucokia kairi kimata kwethi bumwe ikura yarimo ba secondaries kenda secondary cietu cietate ciukira na ciukira community yetu wetate iukira and this is the only way ila tumbo tethia babu the major stakeholders today I'm boasting kuitara kona miaka thatu alitoba university 1600 kwa hiyo kera ntu ho innovation ya kithomo ba kithomo ke kwa innovation angana baka ndende school kana whatever baka thomo the utheri le ware kuo wa innovation ya kwenja marinya ya ungu ukira Anthony nikaya kwatia makuyu ukiwa muntu otethia ng'ombe tinje na tetheti nyingi saiti ningi ongolo mitandao ene eto tinje githomo ka githomo githoki ko etho githomo githoki no tuturia tubati kwendoro githomo ikyo kigora cia muongo. Kwanza sasa kiaro imeletwa karibu hapa Igembe North pale shuleni tuna tyros na tunashukuru sana na bado nere thirikari ya Kenya Kwanza rungura rais William Ruto ekathi igire kwerekana kuandika na gwitithiria ndaracha arimu kathomba ngugene ciao. President aliongeza another 1 billion. Kwa hivyo mwaka huu promotions zitakuwa 35,000. Thai ku transition 20,000. Thirikari ya Uhuru na Kibaki antu atakuluka ngiri thandatu hapa wetate bakwandikwa. Antonia Weru Juma ni Edwin Gatobu. Siasa barani agwati baruba thirikari ya Jamiro bogete ndunga sifuna Jamiro yomba gukamba thuni kumania na siasa barabara murengone jo kuregana na thirikari na bakionekana bokuthura bakiwata mbaru sifuna na ikundi kyawe bogete barani aregani na thirikari ya Jamiro ngerekano Peter Munya mithikale ntori na kinya kawira mwangaza bonthe omba gukinya kirimi chemanio juju ori bonthe kairi bakuruira giti kimwe kiri kithurano twitite muthuri muriuki na report ija.
kagita kana na gikundi karinda mwananchi kiri kuja ndene kaunti ya Meru na ndi baraba kugwata mbaru thirikari nene nere kaunti iboreti kundi bibi bila bikubangania mantu jaja mbatigire ati utiwagagie buroneka ndene kaunti ya Meru chonto barabonekere ndene Homa Bay bakigonde bo bukathithika kwethote thange koneka antu bara bakenda kweja kuthithia muchemanio ndene Meru ibathithia muchemanio jwe na there kukethera kuri na gituma kana kwenyangia biashara cia Meru kana kureta antu bauma Homa beja kwenyangia antu betu kiu kyo ndaburombo to ukanwa kweja Meru ende bwakara kwejeje ni na there na bukareta antu kuma Homa beja kuthukia antu betu turiuga egita leu bweja bugaturetera siasa jera buturonere na ala linda mwananchi ena andwa Meru ne ngwataniro na turiuga ngwataniro ni otugeka mbere so Sifuna ukagwetha bwiyete kuwa ubugeithe 2027 bwe karibu lakini bugagwetha bwiyete Meru kuruma atongoria bangi ona batie murengo ne wenu kuanga kendekyanga imbianga mutumanga imbianga rutwanga imbi toto bwenda Meru nguruki bakiwa kaira mwangaza ati bari kureta ikundi kirekana thirikari nonto kagita karari thirikari ne utiwiti na mbere aretera Meru batu tweke thirikari nonto itwije gutirio opposition yage anjira gutirio opposition yage stima na gutirio opposition yage ya maendeleo kawira nuore muro kureta maendeleo na ikia tumiugeretie kurwa na maendeleo ya mutuma jara etigo kurukira thirikari nene no kagire gusabotage thirikari na njira ciaku nonto kawira ubu buretete rirari thirikari nene president ya Ruto na remero tutethia nao nambi uti project nye momba kweta kuno ira turetere na ara ko baru ba kwenda power na tutwena power atu imbito cho imbo turetete tochwa rira wari ngavana no remero igukara thirikari ne oretera Meru matunda thai ngavana mutumari ndene ya thirikari irio kwenda kureta vurugu kiri antu ba Meru bakiwa tongire bara berotero regana thirikari ndene kaunti ya Meru ibakurwa bebongwa na bakati bareta ndoeje kira kariba Meru Dentore ari kiri opposition munya ari kiri opposition na ogwe na ito kumenya buinde bwe kemera ngo mwanya na buingo bote kuiganwa kwa ito kumenya ndo achienu no chije chiga affect mu Meru no ntogoto kwenda kuona ojo agitonya kiamene kiki nonge agitonya kiamene kiki na nya babu to konyibo bangite kusimbo kubanganira kawere ba kubanganira mithika kawere ba kubanganira munya kawera ne ite kufagia munya ne ite kufagia mithika so mipango era munya na yona mithika na wowe ikeya kwangaratania Meru so babu bwe ngono nto bote watanirete mbere ya ibange ni ukere opposition uburi bwe yabuke at least bwe timu emwe kenda to minya ndeni opposition na thirikari lakini ndetha ikwe na timu emunya PNU na Matiang'i kwe timu ekachagwa na mithika kwe timu ekawira na Sifuna so ndo cienu irabukorona arabureta nonto no bwe ngo bweta kuringana bwe ngo bweta korwanto babo cieta opposition menyere ni buko turetera Meru bwethori bukwenda witangire emwe tibo watanire bwe bo watanirite tuminya candidate opposition noyo na candidate thirikari noyo Muthuri Murioki wori Njuma mutiriro Kangangi Muruiri gite kia gavana kaunti Tharaka Nithi kithurano twetete na nkinyora wa rujera gitigi ki kaire 2022 Professor Erastus Njoka augite we gutigiti akwenda burukwe wa thirikari Njoka enyiritie kira murekete na gutungatira kariba kaunti na nikyo gitumi ari rwirone rwa gutwika gavana nde nekirite gwatimba roba wirane bagweta mwanka ndebe ne akinyiri ati tayari gukinyukanira Martin Mugambe Naiji Kenya Thomi na muchiacha wa kaunti ya Tharaka Nithi Professor Erastus Njoka ugite gwe gutire wira omba kunenkerwa thirikari ya aruta kana gutire wira nkinya kwenda atwanga ya gutwika ngavana wa kaunti ya Tharaka Nithi mwanka wa 2027 nkanenkerwa giti ndathie kuruta wira kungi ni menda gukwira ntiumba kuthie kuruta wira kungi nuntu interest yakwa ni ku improve life ya antu ma Tharaka Nithi na nikyo giatumire ndega kuthie meani na aja kuria wira na Geneva nkathie Njoka augite gugatwika iwira kwenda wigwa echereria wira chiomba senda kana nkinya wira chingechire chiomba kuoneka kiri thirikari indi gwebura kwenda arenda gutetheria kariba kaunti no lakini naugire nimbikara uko na antu makwa ma Tharaka Nithi nikende vinda ria kinya nuntu rira ringi ndatwikire ngavana ni marutire wira na ntenda gwiciria na cindirwe niki
nuntu ukauga wacindirwe ni giko kaurua kwari kugicindwa nikio. Kiaria gikaro na ndiki bande to augite gwe akaja kuthungiro ngavana ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi gutire muruti wira akabuto kumugwata mbaru kana nkinyota kumugwata mbaru tikagwe mitegoni yantu makenda gwikara oneneni na guteuma kumurutira nuntu kule antu makuthie na propaganda makiugaga professor atwika ngavana akabutantu mamenyi leo nkaudia atiri ngamabutira ki niyo kuma nture chuka university muntu akethirwa atikurutha wega kani mwonagiriria. Kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Kithirite kiri kiumia kiri na mantu kathumba jarewe na kienene gia siasa na Nandi katutogere makarika ja kiumia giki kiri ritho ria Ithaka na Morgan Witi. Ritho ririkunira Rigathi Gachagua. You know, William Ruto, he had been overrated. Even me, I had overrated him. Actually, the guy is quite useless in matters politics. Urenda kuethia Rais Ruto gutike ije? He knows nothing. Huyo ni fala si fala. This man alikuwa ni dharau. Unajua mimi nilikaa na yeye because mimi ni mtu mwerevu. Nikaona amekutoa makucha, nikanyenyekea. Nikajifanya mji fala sana bana. Hata nilikuwa nasema mimi sijasoma. Anafikiria sijasoma. Anaona mimi ni mpole. Akanidhara? Saa hii analia. Tumieni akili, wacheni ufala. Tumia akili kidogo, think. Wacha kuja tu kuongea hapo, think. Plan something. Usikuje tu hana kuna bali analia kama panya imeshikwa na mtego. Yaani sasa mtu kama huyo anaulizwa anasema atakuja. Umeshafikiria kwanza what you are talking about? Ama kuongea tu unaongea? Mithika Linturi urigo kathithia ngavana Mutumatea Gamoinya nyamo atete kiaro ndongaiwa atachongwa atete iyo ndo agoruma me atena mabati atena inya sasa tuheshimu kanani atia aheshimu sisi ama tuheshimu aboga bararuirwa na kuinya mutuma mama wera ndego inyo itembilembo kando my brother Linturi no arimbira ndego inya ndoni rogerero kuwa nguo ngokoinya ntare gioko inya ngakoinya zaidi mwangainya ingo ziberwa keo demo inya ganga moinya nizivinya yeye mwangainya ingo ziberwa keo mwanaume gani analia na vinyo na mwana mwingine? Sini bure. Nivinye. Kama inyo atege akuwa. Otabo twera, Antio Kuria Mutunga ukwana nteto ici cha Linturi na ariuga ekugitine kia ngavana. Ndamwire atethire makelegu. Ndo mwichibo ya mno. Atethire ile kinyabwa muthura ngavana kamwire ndi ake akwate akethera no aga ukuma miake igi ikithira akethera iyiretane na bungwa mulamya ngongaire aizanyo kwa tuweje kiria kariba Mara eimbie na thina na hau kokwana mukotigura uirabu keke ineki uirako mukotigura na Dwako kaira ndera murebu nkamatira na bigibigi yake akambira ari ntiombo karira gichoncho na nyuma atuze kire ari na botuigwe rige imou akuga nawe todo tia akado tia sawa kakabo sawa nonto mokara karabora kabakara botamba na mbio otiero ye nonto oye kodigo ta mara akinya wako kinyira daitano oye kinya moje moroma wako ngatiko kore tuije Gembe North ehimbie na thina nau kororo ina iba kurokota bothwania batu kenya kwena sindi ana bare yoki bakawera Imanto Njogu Morgan Witi Ritho Rethaga Weru TV
Pega sana Morgan Weti wagakire ko mutegero ro TV to gukinya muthia jo anteto cheto chia wero njuma utuko bonarua gucokire nkatho cha mwanya mono ntuba kuona kanya kugwatanira na bawo Twitter na mbere gukenera mibango ya Wero TV nyumekagita gate kuraja ni mubango jo the plug kwendere gutuko bwega woni betagwa antinyari kinywa no monaniri wa mathivio okari Purity Richard.